da me to tako iskušava, koliko sam ja. Bože, zašto ne pogledaš, barem samo na tren? Zamahni mačem istine, da zveri budu plen. Ne daj da bude zabluda sve što smo učili, ne daj semenu bluda sve što su odlučili. Pokaži znamenje pobede, kaži nam pravi put, rasteraj horde bezdušne, primi nas pod svoj skup. Noća su opet rušili, jer oni vaskrsli, jer su veliki, najjači, jer su se igrali. Bože, zašto ne pogledaš, barem samo na tren? Zamahni mačem istine, da zveri budu plen. Ne daj da bude zabluda sve što smo učili, ne daj semenu bluda sve što su odlučili. Pokaži znamenje pobede, kaži nam pravi put, rasteraj horde bezdušne, primi nas pod svoj skup. Ne daj da bude zabluda. Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Borimo se da održimo čistotu svetog pravoslavlja. Imamo silnu borbu ovde u Nijagari. Teče pravoslavlje više vekova, od prvih vremena, od vremena svetih otaca. A danas borimo se od jeretika episkopa, koji razara crkvu, a ne gradi, koji proganja narod, a ne sakuplja. Ja sam se posvetila Bogu i svom srpskom rodu, svetom pravoslavlju. Imamo velike probleme danas u kanadskoj eparhiji. Ovo je moj narod, ovo je moja vera, ovo je moja crkva. I meni je vrlo žao kad ja vidim jedan jeretik, episkop koji razara našu crkvu, proganja narod, pravi probleme, lom. Ja sam pozvana od Boga da štitim pravoslavlje i svoj narod i svoju crkvu i to radim. Ja sam stupila u manastir u Žiči krajem 1984. godine. Bila sam tada sestra Angelina, odnosno sestra Anđelka, kao iskušenica i posle 3 godina sam se zamonašila. Tada sam postala mati Angelina, kako me Rusi nazove, mati Angelina srpska. Bila sam u manastiru Žiči 8 godina. Studirala sam vanredno, bogoslovske studije, položila sam na Teološkom fakultetu u Beogradu i dobila sam blagoslov od Svetog patrijarha Pavla na teološke studije u Duhovnoj akademiji u Petrogradu. Tada sam otišla za Rusiju, bila sam tamo par godina i prišli su političari, ruski, vojna lica, da saznaju istinu o Balkanskom ratu, jer tada je bilo rat. Tako da sam svuda štitila Srbe, skupila humanitarnu pomoć, sarađivala sam se sa ruskim političarima i sa našim ministrima inostranih poslova Buha i Jarčević iz Republike Srpske i Srpske krajine. Studirala sam posle toga, dobila sam bachelor's u ekonomici u University of Windsor, onda sam studirala politički management u Washington DC na Leadership Institute. Otuda sam otišla za Oxford University i studirala sam Global Trade, dobila sam certifikat u tome i produžavam svoje studije sada u Global Trade and Human Rights u Bernu, u World Trade Institute u Švajcarskoj. Pošto ste nam objasnili sve o vašem backgroundu i
vašoj kompetentnosti da govorite o problemima pravoslavlja, da pređemo malo na probleme Srpske pravoslavne crkve u Kanadi. Vi ste pomenuli episkopa kanadskog koji je napravio mnogo problema za zadnjih 20 i nekoliko godina od kad je došao u Kanadu i mi se danas nalazimo u Nijagari gde je jedan važan miting na zahtev uprave korporacije crkveno-školske opštine Svetog Đorđa i Svetog Arhanđela Mihajla upućen Episkopskom savetu Amerike i Kanade. Na njihov zahtev danas dolazi u Nijagaru episkop Hristofor da pokušaju da nađu rešenje ove teške situacije u Niagara Fallsu koje traje već 3 godine. Crkva Svetog Đorđa je zatvorena 3 godine. Vladika kanadski je podigao optužbu protiv 6 upravnika te crkve. Ta optužba je propala, uzet mu je predmet iz ruku, prenet je u nadležnost eparhije istočnoameričke i kanadske, odnosno episkopa Hristofora i konačno je došla presuda od Velikog crkvenog suda da su ovi ljudi u Nijagari nevini. U toj presudi takođe se nalaže episkopu Georgiju da otvori crkvu u Nijagari. Do danas on to nije uradio. I nadamo se da će danas o tome biti diskusija u Nijagari, ali ne vidimo da će da se problem reši. Šta vi mislite o tome? Koče, Bože moj, da je došlo do toga u 21. veku, a da episkop zaključa crkvu od naroda, Bože sačuvaj i sakloni. Upravo o tome pričam, da mi moramo da sačuvamo čistotu pravoslavlja od episkopa danas, Bože sačuvaj. We must put a stop to this, and we are putting a stop to this now. I'm going to continue in English for our English-speaking Serbs who were born here in Canada, because our church often forgets about them, Kocha. They have not catered to all of our Canadian-born Serbs who love their church with a passion, who are just as much Orthodox as Serbs, who don't understand what's going on, who have never had the living examples of holy monks and nuns in monasteries praying, understanding our religion, our beautiful faith, the way I got a chance to do so, Kocha. So when they see today that the bishop is as immoral as he is, a liar, a thief, Kocha, our people are leaving the church. That breaks my soul to see. And the Holy Synod and Assembly of Bishops is doing nothing, nothing to protect our people, our faith, our church here in the Canadian diocese. I see that you are very excited when you talk about that. Obviously, you are deeply affected by what happens because you've been inside that church and you left it. Theoretically, you left monaški život, ali vi niste napustili crkvu, vi ste ostali vernik i borite se za prava vernika u toj crkvi. Ja takođe mislim, slažem se sa vama, da naš episkop nema osnovno poštovanje prema kanadskim zakonima. On se ponaša kao da je... Ni prema narodu. I prema narodu. Ni prema našoj veri. Mi smo bili na sudu i on je izgubio taj sud protiv mene i sudija kanadski mu je lepo presudio da on nema prava da se meša u poslove kanadske korporacije, da on ne može da dismiss directors from the positions where they are elected by members. He repeated the same thing in Niagara Falls. He tried to get rid of the directors. He accused them, put them in front of the diocesan ecclesiastical court, and finally he lost that case too. He even pulled a trick and obtained a statute for Canada, saying that the Canadian laws are different than the American. We never had problem for years saying that the Canadian laws are different than the American. We never had problem for years. Koča, ajdemo da pričamo istinu, jer svi sveštenici se boje toga. A mora istina da se zna. Episkop takozvani, Georgije, grešnik Đokić, kako ga mi lepo znamo, on je i lažov, i lopov, i jeretik. Koča, on mora da bude svrgnut sa prestola, on mora da bude i raščinjen i on mora da bude ekskomuniciran.
Imeno zbog toga mi smo počeli pokret Sveta smelost u ime toga. Amin. Ja se slažem sa vama da to treba da se uradi, ali na nesreću, bolešću patrijarha, problem je nerešiv momentalno jer je se politika umešala u Srpsku pravoslavnu crkvu i svi se bore za položaj patrijarha i iz političkih razloga neće da pokrenu to. Samim tim što nije otvorio crkvu u Nijagari, on je prekršio naredbu Velikog crkvenog suda i Svetog sinoda i on bi trebao da bude stavljen pod kaznu. Ali, nažalost, to se ne dešava. Kako on izbegava da bude kažnjen, to je neobjašnjivo narodu u Kanadi i svi se čude. Takođe, pored Nijagare, on je ogroman problem stvorio u Hamiltonu, u najjačoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Kanadi i najbrojnijoj. On je izbacio regularno izabrani odbor crkveni i postavio prinudnu upravu koja i dan danas vlada i rasipa novac koji je bivša uprava stvorila i uštedela za starački dom u Hamiltonu. Nažalost, od tog doma nema ništa. Za stare ljude u Hamiltonu koji su davali dobrovoljne priloge, oni su dograbili taj novac i troše ga nemilice. Koča, kako kaže Sveti Simeon Novi Bogoslov, moj omiljeni svetitelj, rekao je, zbog nedostojnosti episkopa prenela se blagodat Božja na sveštenike. Zbog nedostojnosti sveštenika prenela se ta ista blagodat na monaštvo. I zbog nedostojnosti monaštva prenela se ta blagodat na civile. Da je danas narod čestiti, pošteni i pravedni od episkopa, čak i od samog patrijarha. Mi moramo da se borimo da održimo čistotu svetog pravoslavlja i sveto evanđelje. Narod u Nijagari smatra da on nije više kanonski episkop, da je on prekršio sve moguće kanone i oni ne vide mogućnost da pod njegovim duhovnim vodstvom nađu neko spasenje. Zato traže rešenje da im Sveti Sinod odredi ili nekog privremenog administratora ili da ih dodeli drugoj eparhiji. Oni sa episkopom Georgijom neće više da budu u verskoj zajednici. Tako jeste i vrlo sam ponosna sa našim parohijanima iz Nijagare. To je zaista primerna parohija za sve parohije u dijaspori i za sve eparhije zaista. Mi sada 25 godina pišemo apele, potpišemo peticije, molimo patrijarha i Svetog sinoda da nešto uradi. On je trebao da bude svrgnut 25 godina nazad. On je bio izbačen iz Engleske. Ja ipak smatram da mi treba da održimo crkveno-narodni sabor i da izbacimo sve episkope koji su takođe nedostojne i da biramo zaista duhovne, prave vođe. Srpski narod u Kanadi je postao svestan komu je stvarni neprijatelj i narod se bori hrabro. Koča, naša realnost zavisi od naše vere. Ovo je sve kanonski šta mi radimo. Zaista bi trebalo posle toga da se i održava crkveno-narodni sabor i da narod odlučuje. Jer ako su vođe, duhovno vođe, nedostojne, ma koče, mi izgubimo pravoslavlje i našu crkvu. Our church is hijacked in essence. Mi moramo to da shvatimo. Živimo u 21. veku i moramo da se držimo svetog evanđelja i čistotu svetog pravoslavlja. Da se zna. Vidite i sudite sami šta se dešava ovde u Nijagari, u ovoj primernoj parohiji, kanadskoj eparhiji, Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Pa ćemo se videti opet. Živeli! Idemo da vidimo zašto im nadaju. Da, sad ćemo. Zašto? Da. Dok god je Kolonđer tu je.